ni umunsi wa kane w'ibitero byo mu kirere bikomeje gusukwa ku butaka bwa Iran bivuye muri Isirayeli n'ibisukwa muri Isirayeli bivuye muri Iran nyuma yo kugabwaho ibitero bikaze cyane byo ku munsi wa mbere byasenye ibikorwa remezo byinshi bya gisirikare n'abasirikare benshi. Ubu noneho Iran niyisa naho ikomeje ibitero bikaze kandi kanongera umubare wabyo n'ibisasu isuka muri Isirayeli, kimwe n'umubare w'abaturage ba Isirayeli bakomeza gupfa. Imibare iriyongera. Imibare y'abantu bapfuye Isirayeli yemera ni abantu 8 bishwe n'ibitero bishya bya Iran muri Isirayeli, barimo abagore 2, abagabo 3 bari mu myaka 70 na 80 ndetse n'abandi 3 babonetse mu bisigazwa by'inyubako zasenywe mu mujyi wo mu majyaruguru ya Isirayeli witwa Haifa. Nubwo bwose Isirayeli ivuga yuko abantu bishwe ari abantu 8 hagakomereka abandi benshi, ariko hari indi mibare itangwa n'imiryango itegamiye kuri leta ya Isirayeli ivuga yuko bishwe barenga abangaba. Cyakora kuri internet ho hari amashusho menshi agaragaza yuko inyubako nyinshi muri Tel Aviv ndetse na Haifa byibasiwe n'ibitero byo muri Iran, ku buryo hari inyubako zasenywe hasigara ibintu by'ibisigazwa bike cyane, izindi zishyirwa hasi. Ariko ni nako bimeze muri Tehran, mu murwa mukuru wa Iran. Israel yahateye ibisasu biremereye cyane ku buryo imiturirwa ku mpande zombi irimo irihonda hasi. Tugarutse muri Isirayeli, televiziyo yitwa Channel 14 ni ya Israel yatanze amakuru y'uko serivisi y'ubutabazi bw'ako gace ariyo yatangaje ko nibura abantu 87 bakomerekeye mu bitero. Abo ngabo rero ni ababorowe bari kwa muganga. Mu bakomerekeye muri ibyo bitero barimo umugore w'imyaka 30 wavuzweho kugira ibikomere bikomeye cyane mu maso, ameze nabi. Abanya-Israeli 5 bakomeretse bikabije, naho abandi 81 bakomereka byoroheje. Harimo kandi n'abana bakomerekejwe n'ibirahuri by'amazu byomotse ku mazu ubwo ibitero bya Iran byagabwaga ku nyubako n'imiturirwa. Amakipe y'abatabazi muri Isirayeli aracyakora ibishoboka byose kugira ngo hashakishwe niba nta bantu bari munsi y'ibisigazwa by'amazu yasenywe cyangwa bagwiriwe n'inkuta. Muri iki gitondo cyo kuwa mbere, radiyo y'igisirikare cya Isirayeli ibyutse ivuga yuko umubare w'abantu bishwe n'ibitero bya vuba ahangaha bya Iran umaze kugera ku bantu 8. Gusa kuri internet bakandikaho yuko imibare ikizamuka, wenda hashobora kongera kugaragara abandi bantu bishwe batari abangaba. Byemejwe nyuma y'uko hari abantu 3 bari baburiwe irengero mu mujyi wa Haifa baza kugaragara bapfuye. Ni nako radiyo y'igisirikare cya Isirayeli bivuga, bagaragaye mu bisigazwa by'inzu, ibikuta byabagwiriye. Mbere yaho abandi bantu 5 bari batangaje ko bishwe mu gitero Iran yagabye muri Isirayeli rwagati i Tel Aviv. Ibi rero bivuze ko abantu barenga 20 bamaze kwicirwa muri Isirayeli kuva igisirikare cya Isirayeli cyatangiza ibitero bikaze muri Iran mu minsi ishize, ubwo abamaze gukomereka muri rusange bo barenga 300. Cyakora imibare y'ibishwe ku mpande zombi ntabwo iringaniye. Muri Iran hishwe abantu benshi cyane, bivugwa yuko bamaze kwicwa barenga 200 naho abakomeretse bakarenga 600. Muri abo ngabo harimo n'abasirikare bakuru benshi kimwe n'abahanga mu bya nucleaire bishwe ku munsi wa mbere w'ibitero. Ibikorwa byo gushakisha abandi bantu biracyakomeje. Binagaragara yuko muri Israel imibare ishobora kwiyongera, ndetse hari n'impungenge y'uko imibare itangazwa na leta y'abasioniste ishobora kuba iri hasi cyane ugereranyije n'imibare nyayo y'abantu bishwe n'ibi bitero bya Iran muri Isirayeli, kubera ko nka Tel Aviv na Haifa hatewe ibisasu byinshi cyane. By'umwihariko mu mujyi wa Haifa uri majyaruguru ngo hishwe abantu benshi. Birashoboka cyane yuko imibare ishobora gukomeza kwiyongera uko inkuru zigenda zihinduka. Kugera ubu ngubu imibare wakwita officiel cyangwa se yemewe na leta ya Tel Aviv ni y'abantu 20 muri rusange bishwe guhera kuwa 5 nijoro, mu gihe abandi 300 bo bamaze gukomeretswa. Muri iyi weekend inyubako imwe yarasenyutse muri Tel Aviv rwagati. Ambasade ya Amerika nayo ngo yahuye n'ikibazo, inyubako yayirangirika gatoya, bakavuga yuko ari ibisasu bya Iran byayangije. Ibindi byangiritse ni urugomero rw'amashanyarazi rwo muri Israel mu majyaruguru ya Haifa. Uru narwo rwakozweho n'ibisasu byarekuwe n'indege za Iran zarasiye kure. Ibitero bya Iran byagendaga bikurikirana, ntibyaba ari igitero kimwe gusa. Abaturage mu bice bitandukanye muri Israel bagiye binjira bakanasohoka mu byumba by'ubuhungiro, bamara gusohokamo ibitero bikongera bikagaruka. Nuko nguko abantu bamwe bapfuye. Abaturage bose bo muri Israel basabwe kuba maso. Nta muntu wemerewe gushyira telefone ye hasi, kubera yuko kuri telefone ngendanwa ariko inzego za leta zirimo zitangira amabwiriza yo kwirinda ndetse no gukurikira ibitangazwa, cyane cyane sirene cyangwa se inzogera. Abenshi mu banya-Israel barimo barabona ubutumwa kuri telefone zabo iminota 10 cyangwa 15 mbere yuko Iran igaba igitero muri Isirayeli. Icyo basabwa rero no kwitegura, kandi ngo iminsi ishobora kwiyongera bikaba igihe kirekire.
ubuzima nk'ubu ngubu ntabwo bworoshye kubera yuko amashuri amwe arafunze, ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze, nta ndege yinjira cyangwa isohoka muri Israel. Byateye ihungabana rikomeye cyane ku muryango w'abanya-Israel, ku buryo ibintu bikomeje gutya n'ubukungu bushobora kugira ikibazo. Hari n'abaturage batangiye bandikira guverinoma ku mbuga nkoranyambaga bayibaza igihe ibi ngibi bizarangirira. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hari igice cy'inyubako ya ambasade cyangiritse i Tel Aviv kubera ibitero bya Iran. Twari twabivuzeho gatoya. Uwavuze ibyo ni Mike Huckabee uhagarariye Amerika muri Israel. Yavuze yuko hari ibyangiritse ariko byoroheje ku nyubako ya ambasade ya Amerika iri Tel Aviv. Ibyangiritse byavuye ku bisigazwa bya misile za Iran zari zagabye ibitero hafi y'iyo nyubako. Cyakora uyu mudiplomate yavuze ko nta mukozi wa ambasade wakomeretse cyangwa ngo agire ikindi kibazo, kandi ko ambasade n'ibiro byayo byose kimwe n'urugo rwa ambasaderi cyangwa abandi badiplomate i Yerusalemu na Tel Aviv byose ngo ni bizima, biratekanye, gusa birafunze muri iyi minsi ntabwo biri gukora kubera ibi bitero. Iran yatangaje yuko igiye gukomeza ibitero byayo bikaze kandi bigomba kugera ku ntego za gisirikare kugira ngo birimbure ibigo bya gisirikare by'abanya-Israel. Ni nyuma y'urukurikirane rw'ibitero bikaze byahitanye ubuzima bwa benshi Tehran. Abahanga mu by'umutekano barimo baravuga yuko ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel bwitwa Iron Dome nabwo ibyabwo byabaye agatereranzamba, burimo burakora akazi kenshi gashobora gutuma mu gihe gitoya butangira gucika intege. Amahirwe ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zigiye kongerera Israel ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo bwunganire Iron Dome irimo isama misile na drone byinshi biturutse muri Iran. Igisirikare cya Iran kidasanzwe cy'impinduramatwara cyasohoye itangazo ryasomwe kuri televiziyo ya leta ya Iran. Iri tangazo ryavugaga yuko ibitero bikomeye cyane byagenewe ahantu h'ingenzi muri Israel bigomba kugera ku ntego, ngo ni ibitero bigomba kuzakomeza rero kugera igihe cyose Israel izarimburwa bya burundu, kubera yuko ngo ari igihugu cy'igiterabwoba. Nibura abantu 4 bishwe muri wikendi, bishwe n'ibitero bikaze byatewe rwagati muri Tel Aviv. Ibyo bisobanura uburyo Iran yafashe hasi hejuru mu kugaba ibitero, kandi inyubako zo zirimo zirangirika ku bwinshi. Hari igisasu cya misile n'ubundi cyarashwe kivuye muri Yemen mu gitondo. Icyo ngicyo cyarashwe n'abarwanyi begemeye kuri Iran. Gusa igisirikare cya Iran cyavuze ko cyahise gisama icyo gisasu kitaragera ku ntego yacyo. Nubwo Iran irasa cyane muri Israel, nayo ntabwo yorohewe. N'ubundi bisasu birava muri Israel bikagwa muri Iran nk'ako kanya. Hari umwotsi mwinshi wagaragaye nyuma y'ibiturika byinshi mu burengerazuba bwa Iran. Amashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo, yasakajwe n'abanyamakuru bakorera muri ibyo bice, agaragaza umwotsi mwinshi uzamuka mu kirere mu mujyi wa Kermanshah uherereye mu burengerazuba bwa Iran. Uwo mwotsi nta kindi cyari kiwuteye, ni ibisasu byari bihaturikiye byoherezwaga na Iran. Muri ayo mashusho kandi hari undi mwotsi ugaragara uzamuka mu gace ka Dieselabad nyuma y'igitero cya Israel. N'ubundi Israel ivuga yuko igitero yagabye ku bayobozi bakuru b'ingabo za Iran n'ahatunganyirizwa uranium kimwe no kwica abahanga mu by'intwaro za kirimbuzi ngo cyari ngombwa cyane kugira ngo Iran yongere kwitekerezaho inatakaze ubushobozi bwo kugera ku ntwaro za kirimbuzi, kubera ko ngo icyo zari zigamije kwari ugusenya leta ya Israel. Iran yo yakomeje kuvuga yuko gahunda yayo y'ingufu za kirimbuzi igamije amahoro, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bayo bemeje yuko Iran itigeze ikomeza gahunda yayo yo gukora intwaro za kirimbuzi guhera mu 2003. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yatangaje yuko ibitero bya Israel kuri Iran atari intambara y'igihugu gusa, ahubwo ko ari intambara ku bantu bose. Mu magambo ye ati, ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatangijwe n'itsinda ry'abanyabyaha birengagiza amategeko y'umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahame Loni igenderaho. Ismail Baghei yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru Tehran. Iki kiganiro turaza no kukigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Yagize ati, buri wese wemera kubana mu mahoro ndetse n'ushyigikiye amategeko mpuzamahanga agomba kugira ikintu akora kugira ngo ahagarike ibi byaha by'ubunyamaswa n'ubunyamusozi n'ubugome bukabije, kandi agomba gushyira igitutu ku basioniste, kuri uyu mutwe w'abasioniste w'abagizi ba nabi kugira ngo baryozwe ibi byaha. Bwana Baghei yanahamagariye ibihugu yita inshuti kongera imbaraga mu rugamba rwo gutambutsa umwanzuro ufite ingufu wo kwamagana Israel mu muryango w'abibumbye. Yasoje agira ati, ibingibi nibyo bigomba gutangirirwaho mbere na mbere, bigomba gutangazwa ku isi yose yuko ari intambara idafite ishingiro. Ati, ibyo Israel iri gukora ni agasuzuguro k'amategeko mpuzamahanga kimwe no guca amazi gahunda z'umuryango mpuzamahanga.
ku mugoroba leta ya Israel yasohoye itangazo ryavugaga ko igisirikare cyayo cyakoresheje ubwirinzi bw'ikirere kikaburizamo ibitero bya drone ndetse n'ibisasu byinshi byari bigamije kwica abaturage benshi by'umwihariko muri Yerusalemu na Tel Aviv. Iryo tangazo ryasohotse nyuma y'inzogera zivuza impuruza zumvikanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Inzogera z'impuruza zirimo ziravuga kenshi muri Israel kubera ko inzogera zivuze haba hari ibisasu byinjiye mu kirere cya Israel. Abaturage basabwa kuba maso. Icyo gisirikare cya Israel kiti nyuma y'inzogera zumvikanye mu bice bitandukanye bya Israel mu kanya kashize igisasu cya misile cyarashwe kivuye muri Yemen, twakirashe kitaragera ku ntego, kitaraninjira mu kirere cya Israel ngo kigwe ku butaka. Muri iki gitondo cyo kuwa mbere umutwe wa Ansar al-Mahdi Corps ni umutwe wihariye ukorera mu ngabo z'impinduramatwara ya Iran watangaje ko igitero cya Israel mu ntara ya Zanjan cyahitanye umuntu umwe mu bayobozi bawo hamwe n'umusirikare. Ibiro ntaramakuru bya Tasnim bikorera hafi angaha byatangaje yuko abishwe ari Reza Najafi wari umuyobozi w'ingabo z'impinduramatwara za Iran muri aka karere ka Ijord mu ntara ya Zanjan hamwe na Hassan Lasuli wari umusirikare. Muri rusange abantu 220 barimo abasirikare bakomeye mu ngabo z'impinduramatwara n'abasirikare ba Iran, abagore n'abana ndetse n'abandi baturage basanzwe bamaze kwicwa hirya no hino mu gihugu kuva Israel yatangiza ibitero byayo mu ijoro ryo kuwa gatanu. Bwana Ismail Bagei uvugira ububanyi n'amahanga bwa Iran yabanje kubwira abaturage ba Iran aho ibitero bigeze, arangije aganira n'abanyamakuru. Muri makeya dore ibintu yagarutseho. Yavuze ko ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye bigomba kwibutswa yuko niba koko byemera amasezerano agenga uyu muryango, amategeko agenga isi kimwe n'umutekano rusange w'umuryango mpuzamahanga, bagomba kugira ikintu bakora. Mu bindi yavuze ati igihe kirageze ko inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ifata ingamba zikwiriye, amagambo arahagije, ubu ni igihe cyo gukora. Mu bindi ati nanone umugizi wa nabi ntiyashyirwa ku rwego rumwe n'uwagirira nabi. Nta buryo na bumwe bukwiriye kubaho bwo gukomeza kwihanganira abantu bafite amarangamutima asa naho yumva ibintu kimwe n'abanya-Israel. Ati ingabo za Israel zagabye ibitero ku baturage bacu mu rugo, zibasiye ibikorwa remezo bigamije amahoro bijyanye n'ingufu za nucleaire n'ahandi hantu hatandukanye. Ati ibyo byose binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, amahame n'imyitwarire yemewe n'amahanga. Ati uwo ni umwanzi w'umusioniste watangije ubushotoranyi, yica abahanga bacu mu bya siyanse ndetse akanica abaturage b'inzirakarengane mu ngo zabo. Gusa ibi ngibi arabivuga, ariko n'ubundi Iran ikomeje gusuka umuvumbaza misile balistike mu mujyi wa Tel Aviv, umurwa mukuru, na Haifa mu majyaruguru y'igihugu. Impuguke yitwa Setare Sedegi avuga yuko Iran ishobora kutabona inkunga mpuzamahanga mu rugamba rwayo na Israel ashingiye ku byabaye mu 1980 ubwo Iraq yateraga Iran ndetse no ku ntambara iheruka ya Israel muri Gaza. Iyi mpuguke yabwiye Al Jazeera iti umuryango mpuzamahanga n'ibihugu by'Abarabu nta kintu bakoze kugira ngo babuze cyangwa se bahagarike jenoside irimo iba muri Gaza. Ati bityo rero nibinaba ngombwa ko Israel itangiza ibitero byo gusenya Iran bya burundu, ntabwo Iran izabona abantu bayitera inkunga kubera ko Israel ni igihugu kivuga rikijyana kandi cyumvwa. Ikindi abantu bazatinya gufasha Iran cyane ngo batiteranya n'Abanyamerika. Yongeyeho yuko Iran irimo yerekana ko yagerageje gukoresha inzira zose za diplomasi n'ubwumvikane kugira ngo yirinde intambara, atari kugira ubutaka bwayo n'ikirere cyayo bihungabanyijwe, ifite uburenganzira busesuye bwo kwirwanaho. Ati mu gihugu imbere ibikorwa by'ubushotoranyi bwa Israel bikwiriye gutera ubumwe bw'abaturage bukazamuka. Impuguke Sadegi niko avuga. Ati iyo intambara itangiye ntabwo igira umuntu ihitamo ngo n'uyu nguyu cyangwa n'uriya, ushyigikiye leta cyangwa utayishyigikiye. Ati intambara igira ingaruka ku bantu bose kandi kimwe. Ati ibyo rero byagakwiye gutuma abaturage barushaho kunga ubumwe no kwishyira hamwe mu kurwanya umwanzi. Amakuru avuga kuri ibi bitero muragomba kubakurikira, abifuriza kugira ibihe byiza naho utaha.